Ima neko pravno što se ne radi. Ništa. Ti da uradiš. Hvataš? Evo, to je sad. Nemoj ovo da doživljavaš. Na dan broj 3, neka se prije pripreme, Šćepan Drinčić, Pit Drinčiću i Obran Drinčić, Polsku. Na dan broj 3. Za sve... 3-4 mjeseca. Radi sobra, bori sobra. Na dan broj 2, neka se pripreme, Pavla Šmorović, Pit Drinčić i Nikola Bilovarović, Pit Drinčić. Na dan broj 2. Aj, Kizo izlazi. Evo ga jo! Bravo, ajde izlazi, ajde. Ne. Ajmo, Bučeća! Ajmo, Bučeća! Tako je! Bravo, ajde izlazi. Bravo, fiksiraj! Ajmo, Zoki! Spusti kukaj! Spusti kukaj da ne može mi svi pući! Nema armar, nema! Baš to nema! Bravo, Kizo. Ajde. Moram uđi u... Što ovaj puci? Uhvatio mu leđa, jebote. Treba poene da dobije. Poeni za leđa! Dobro. Da ti sjedi na njemu kako on je neki poen. Da se redi svi po krugu! Bravo, ajde! Aj sedi malo dole, brate, molim ti. Lagano radi! Radi na reveru! Možeš! Za nami broj 1, neka se pripreme, Gano! Mazarević,
ima 4, Peto ima 4. Samo razliku, ne bijete trebanje. Dupe dole. Bravo, Kizo. Doveti redom kod nas, momak. Što kaže ovaj? Nije dobio poen. Nijedno mu nisi uzeo leđe. 2 puta ti je uzeo leđe i nije dobio poen. Odlično, Zaki!